Москваға сарсырда ауыз часка көтен кәллібіт. Кеһе төт часка Стамбулга көріқтақ бит. Онуға дері иллің бит. Биреме әлбәқ. Үйәнен оларынан аэропорду кәрие бит. Әмеда утыя сатый бит. Кемне кәнәғас көтер биреме бит кәлән регистрация сағаланна. Сотору самолет үйә көрейді. Дойды бұт тәбір сүріға улу Москва корат анны бұтығар қалла. Үйәттен көрер желер бит, коробка сағы болан, күтчан, салғы семелиен, олақ да көстөбет болдылар. Стамбулга дере 3 час көтөбіт. Тағылыр тағыр тағырджаны одулубын. Түннік нүңі бұлларыттан олырар бұлыттар. Арай қотығы мұстақ байғал үрді мандыға бітеду дей санатым. Ити күрді үлебінен Турсия тұхынан сырдатар сығыллақ көтен ихен. Бұ кәрі дойдуға сыры тұхынан сағылан, саас сағынан болбаққа, берилерін бәрәдегін кәхен кәннеттен кәпсием ден өйгі да соға. Бұ сыры бар атчылла кейін директора Алексей Васильевич Томскайдын көхіні бұхы тұрорсан Москванан, Анкаранан әргітен Турсия кейін коратығар Мустафа Кемал Ататюрк Мавзолейн библиотекатығар қаралласытар. Эдуард Карлович Пекарскай сақатлын тұлжытын туракты тұлбағын көріргі көңіл olan ұстылары ұңырыр жолғы тегістім. Музей военный ведомство воспититігер бар болан манна видеокамералақ болуқтағар фотоаппараттақ да кейлерін өссі ұстылары ұңырырын олақ да көңілденмес. Бейеқі ұстар бітігер, кепсетер бітігер 15 минутені берділер. Жа онлық олыс әрейінен ұстық көңілі ұлан білімнәбіт беребін. Күнді кейбер көрәтшівер кепсі көрдіріқ сор бағасана батар-батар. Онна әбі төріт тұл, онна сұрук бичік күне ровна бұт ен кәлді. Түгәрінен тұғынан көрәтшівін бұл үтіе күнінен әғадылан тұран андайдуға атыр бұт Эдуард Карлович Пекарскай сағатлын тұлжытын тұғынан беребін белақ бұнығын. Ол инніне өрі боларын күрдік 4 моратулағынақ Турсия, онна турақтар тұстарынан сәхіргейм, сәбіләхәрінеге. Турақтар білдірін күрдік мұсылманскай тағаллақ ұмықтар. Мұсылманскаваны ылнықтырын иннінәғі олықтырын тұғынан білігінлерер, Сурукка бичиккети хиллибит памятниктара соғын тәңе. Атын ағар суруяр алтыспы томуктара Кытайдар, византиестар кенелер туғынан сурукка бичиккети шпиттері олус кемче. Византиестарга турактар ан бастан Огус ден аттақ көс олықтақ түйромук бейін бұғытынан білдібіттірі. Турактар ден кенелері қойыт аттабыттыра. Алтай қайатын бұғығыр олар бұд бұ омуктар бігіге әрі бұд бәхет үйетігер Түркестан серин серилен олбуттыра. Салгы 562-560 сыллардаға кенелер улуу хандарын посолдара Византияға білдібіттіра. 910 сүйелерге турактар ислам етеғалин ұлынан арабскай культураға сұстыбыттыра. Отчыларға сайды арыйда үрді кәддігер тұрар арабтар сағыдыларынан сайдан сенеленбіттіра, үйірбіттіра. Турактар етекемге саманиттар сарыстываларын суылларын Бұхараны бас білбіттірі, Персияны үлтірітен Газневиттер сарыстываларын олықтауыттыры. Ұстынан 15 үйеға Хорасан, Герат, Армения, Грузия, Сирия, онна Египет терен отын бас білбіттірі. Россия Крым қанын ұтары кәлін пөтіп бервей сағына қарам ораға тақсан Балканға, онна Капказка сабыдылдырығын сәрилерін тұғынан көрәтшім оскола историяға кенегелеріттен бәркке біліғін. Бири әбәнәт еқпінсәт. Россия Константинополь көрәті православны етағал бейген, онна Византийска империя кейін көрәтін бұғытынан бағылырғы бағатын андойду бастығы сәлітігер дері бұрақ патаға. Білдерін күрдік Россия императордыра бәйдерін бұлырғы Византия правоприемниктарынан ағалдыра. Эти өй сананы Октябрьская революция ұларып бұта. Владимир Ильич Ленин Ататюрк будойдуга витар политикатын өйәбіте. Мустафа Кемал Ататюрк ден кеметей. Гази Мустафа Кемал Паша
Tığınça ağız yüz ağıvan, eveter tığınça ağız yüz ağıvan bir yıllardaha Saloniki korak kötürebide. Biligin Saloniki Gretsiya korata. Kini türevit güne jıla çolkay bildibet. Kelin Kemal Tursiya tutulga soğuk bolar ihin oqsuhutun sağlabıt günün ve muhin 19 günün türevit gününden bilimite. Öýnükkä sorullarından kini Osmanlı imperiyası bidin kenne böden ularıtılары ııtan, tördütten töre tutan Tursiya Bilimli Respublikatın törüttäbit böden политической, государственный деятель, Ванна военачальник. Турция Народный Республиканский партиятын төрүттәчите, Ванна лидера, реформатор. Ан дойдуга самай үретиллибит, чинчиллибит, сүйіз жонтон биддестере. 1919 жыл 6 иттан дойду Босқонлулақ национальный революционный хамсаһынын салаян саңа дойдуну Турция Республикатын вескеппите. Онуоха улахан быһарылаах суолталаах кәкке политической, социальный, онна культурный уларыса тутулары оңорбута. Ол курдук 1972 сыл 6-9 күнүгер Турция бээтин республиканан билдербите. 1973 сыл кулун тутар 3 күнүттен халифат урадылыбыта. 1975 сыллааха Советский верахтаһын китбите. Дервиштер орденнара сабыллыбыта. Таңнар таңаска кытта уларыйлар китбиттире. 1976 сылтан Европейский көрүңнәх саңа уголовнай, онна гражданский кодекстар ылыллыбыттара. 1976 сыллааха турактыла арабскай онна персийской кири туллартан растанан латинской алфавитка көспите. Религия государствоттан арарылыбыта. 1934 сылтан жақталларга бывардыр бирап берилибите. Жоңго араспанялар иңерилибитире. Ататюрк ити курдук дойдуну тостууларытан сайды саңа соолугар килдербите. Кини этилибитин курдук араб перс тыллара суту ютуттан төрөбит төрүт тылын быһабыта. Онуха Эдуард Карлович Пекарский сахатлын тылжыта диен арсарга атырбыт үлетін деріңнек вереппіде. Ақпыт, сирен көрбіт, надалақ дебіт, белети көрбіт, болғымтатын тарпыт сирдерін анналарынан тардан белетәбіде. Ататюрк бұ тылжыт сахатлыныры болбаққа түр-түріттәқ нұрыттар тылынан ұсыран айымнеларын, итағалдарын, культураларын, историяларын, этнографияларын өйдүрге, веретерге, сүнкен солталағын табайдан, тылжыты суаллык турактылыгар тылбастыр анал камыгыйыны териен үлелеппите биллер. Камыгыя ағысы юстата олус сыралақты үлелен 1937 сыллаққа үлетін түміктәбіте. Бұ 12 кінігеләқ бөдің үле білігін Анкара коракка бар Ататюрк мавзолейін библиотекатыгар қаралла сытар. Қас бірді том ортотынан 400-500 сейттен тұрар. Манна дағатан кәпсәдіққа 19 үйе бүтүтүгер, сүрбехис үйе саңатыгар, рақтағылақ Россия салтата тәхі да сақатлын сүтенерер, өлбіт тылынан ақтар. Кені сайдар солларын түйе қая, мәхейдерім холдыры бұла-бұла оңырастататар. Сақатла көске кәлбет жонныңы тыл верақтаяқтырым болған тұтын тарды бұта. Оны ахан Отто Николаевич Бөтлин, Василий Васильевич Радлов, Эдуард Карлович Пекарский курдук улуу академиктеринан сехили үретилбите. Сахатла этикемге түр тылларыттан бараларыттан научнайдык самай үретилбит, чинчейлибит тыл эте. Ол дахин Турция бастакы президентин болгомтотун тардан турук омук төрүт тылын төннөрүргөр дирек боллага. Билдирим курдук очутагы кемге Турция сиригер отугар арабскай тыл онна сурык бичик жайыта сүрдәх күстәгәте. Сахатла бараксан эти курдук турактар төрәбит төрүт тылларын төндөрөллөргөр дирек болбута. Көрәчим ону турактар бәйләрин тылларыттан истен итәгәй.
Edward Karlevich Pekarski tuğunan min manna kepsetepin bağarabın olaren bir yememit kılgas. Bu tılcıt tuğunan Atatürk bu tılcıtı kaydak turaktı tılbastabıtı tuğunan kılgastı kepsetepin bağarabın. Toğul yediyaka sakalar miginnagar üçügedik birer Pekarski oloğun ülelerin olihin min onu tarihen baran tılcıt tuğunan Atatürk kaydak bu tılcıtı turaktı tılbastabıtı onun ol tuğunan kepsetepin bağarabın kömüller bollakıtına. Ehigi körör gut kurduk. Bu tırcıt sağa hiriger 10 is fasikül tığınca 905 yıllık ağın bastan taksıbıta tığınca 900 to 412 üst 12 yıllık değeri 10 üst example boğulan fasikül boğulan taksıbıta Türkçe'ye Atatürk tığınca 933 yıllık bu tırcıtı körgüte. Bulgar poselçilikleri körbüte. Kinler bu tılcıtı Atatürk'e belahtabitleri. Bu tılcıt bir yere kelbitiger üst tom ete. Ehi gibiler git kurduk. Yakutski, Ruski Sulavar. Yakutça, Rusça sözlük diyen turaklıta Atatürk'e belahtabitleri. Tığınca 933 yıllıkka. Atatürk bu tılcıtı kören boran kiye sarsanga diğeri utuy bataga kini kumağıların körbüte ondan beyetin turak tıllara ona tıllara tuğunan bir maygında halların körbüte bu tılcıtı Abdülkadir İnan diyen bir profesör büt var naha ulahan bir profesör tıl uçuğunaya kinini ıngırbıta Abdülkadir İnan tuta Atatürk'e kelbite kini Atatürk kinitten sordak bir yerbite. Bu tılcıtları miyeğe belahtabitleri bu tılcıtları turakta tılbasta Türkenlik miyeğe ağalın diyen hep bite. Abdülkadir İnan bir hamanda oңor buta. Bu hamandaga Nutçalı biler 10 ağız kihi barete. Kini emen Nutçalı üçü giydik biler ete. Abdülkadir İnan. Abdülkadir İnan hamanda salayakçıda boğulan baran 10 ağız kihini kıtta ağız ıyıbıha lülebitleri. Ol kennetten bu tılcıtı turaklı tılbasta abıtlara, tılbahın büterbitleri, Atatürk'e turaklı tılbahın belahtabitleri. Ehigi körör gut kurduk. Atatürk bu tılcıtından ülelebite. Onunla manna ülelebit tohtara materyallere iti manna hıtar. Yakut dili lügatta kelime çalışması diyen attabıtlara bu kinigeni. Bu haydağı Atatürk bu tılcıtı körön, bu tılcıttan turaklı maygınlahar tılları huruybuttara, huruybuta. Ondan etileri huruybuta. Kini onunla bir sakalar manaymiye üçü yedi körör barlaklarını bin söbülübüm. Mana hıtar bir kinige emiye bar. Bötlünk kene. Bötlünk ulakan uçuanay. Kini tokun gramatikatın emiye turaklı tılbasta abıttara. Gramatikatın Bötlünk gramatikatın turaklı tılbaha emiye manna bar. Manna hıtar. Tılcıt kene. Tılcıt. Bötlünk gramatikata anan minen taksıbı tığınca ağız söz biyehon 3 yıllaka taksıbıt gramatikatın turaklı tılbaha. Tılcıt bıt onun Atatürk beyetin ülete. Tılcıttan taharbıt tıllara, manna hıtallar. Bir aslına bıt. Bu kulturnay üle boğulan baran bir körebüt bunu. Nauçnay onunla kulturnay bir üle boğulan baran körebüt bin beyem olan konu tılbasta bıtın Julurian Nurgun Boğutun olan kotun. Bu olan konu tılbastır bar. Bu tılcıt miyeğe köme boğul buta. Toğa diyete min bu tılcıttan turak Pekarski tılcıttan tuhammat bollakına bir olan konu ki tılbastıra ustuk onunla tılbas bolbat ol. Nar bu tılcıttan min üyeler bitim. Pekarski tılcıttan üyeler bitim. Miyeğe küs köme boğul buta. Hep. Anlatıram bu manna Atatürk bu ağam bu kini tohtanın etilerin bu hitatikler manna killer. Manna killer bittere. Manna bu üst nemen dersin turuncu. Ola da bu indiger bastaki ki. Bu manna itinlik bol buttara. İtinlik bol buttar olan bir kiyene var. Kinige kurdu taksı bataka. Kinige bol batak bu beyete. Kinige kurtuk bu tavukta sılman. Olarak kini beyetiger anan tohta bata. Jarıkların bir egzemplar eder. Bir egzemplar. Körbük kurduk. Linguistika tıl Atatürk'ün beyetin tıl kinigelere manna hıtallar. Sağmay elbek sakalarga anan kinigeler.
Atın omuktar gene Atık omuktar kendileri emiye bağlı. Altaylara var. Altay arada Verbitski ülete var manna. Verbitski var. 2 kinigere var. Onunla Urankay atın Sibir Norota var. Tohtar Katonov kene, Katonov kinigete var. Hakastar. Bu iti bir ere, bir kinigere. Uranka sözlüğü diyen bir ere kinige var. Onunla Çuvaşlar var. Çuvaşlar emi bir kinigelere var. Çuvaş kine var. Ondan Kırgız Kazak diyen bir tohtar bir kinigelere var. Yuhadin kinigeti bir ere kinige var. Onların Yakutlar kalan 10 üst kinige manna hıtar, manna turar. Bu tılcıpıt manna turar. Pekarski ülete ağın doydu tahımgar taksıbıt oluğak üçügey ondan sığanalak kinige. Sakalar kiyen tuttunlar bu kinige bir ana vurulu buta diye. Biz soru öğretebim Pekarskay kim saka heriger ıppıt bollakını oluğak üçügey ileni or buta. Sakalarga onunla bu tıl sığanlak ülelir jonga. Olarda meni döpünen tüytüllerden o çötağa kimge hama üretildi bit, nuvuştuna etmen üretildi bit, sakatla. Sakatla ete. En söpke tolkuduğun, ol Türk tılları ihiger, gramatikada, oluk üçügeydi kurullu but, ambastaki norot sakalar boğularlar. Tığınca, ağız söz biyehonu sıllaka bötnün kene var. Ol kenditten tılcıtka emiye sakalar tohtar, oluk üçügeydik bir kinigeleri var. Biyaga ol kemlerge manlık tılcıt hoğ. Turaktarga manlık tılcıt bilgin emiye hoğ. Kırcık eter bu lapıtına. Bilgin emiye hoğ. Bu kurduk. Türkiye'ye Arapskay sorguna horiyarları da onlar Arapskay turnak. Biye ol çuto kemlerge turaktar Latin alfabetin sana sok u örkem bihigi Arap alfabetine huriy buput. Tığınca toğu sürbe ağız sırlakka. Latin alfabetin ıldutbut, köspükküt, evet. Atatürk reformatı tümger. Atatürk reformatı tü bol buta. Söp, maktal. En bir köreçili biter beyan erden. Benim köreçiler gittiler tok etepin bagarabın. Miyaka sakatırın üretpes saka tıla oğanla kultura fakültetinin uçutallara var. Miyaka oluk nadalar, üçügeyi oğur bu jonlar, biler jonlarım, nauçna jonlar. Bastatan duran Gavril Gavrilevich Filipov, ondan İllaryonov, Kladoznikov, Polikarpova, Miyaka min uçutalların bu olalar. Onunla us aldan kepteni bühülüye ger olarak bir uçutalım var. Valentina Boskova diyen, kiniyeka mantan ulakan eğerde bin tiyertepin bağarabın. Sahiritten, saha jonugar ulakan eğerde. Maktal bu olun, etenge olurun. Doroboyduk olurun diyen tıllarımın etiyapın bağarabın. Maktal. Köreçüm isten iteğiddinini. Tıl reformatın ıppataktıra bite bollar. Turaktar tüydüğü tıllara estere. Bağar simeliye, surallıya, soğuk bolu ebite bolu. Kolvura vengirder, maciyardar. Orta Aziyetten ötürülen tiyen baran Ugrafinske tılga köspitlerin kurduk. Ebeter kuğunlar, kıtayı serilen lan baran Sotoru simeliyen, kıtay bolan kalbıtların kurduk. Terebüt tıl sütüte, simeliyite, umnulluğuta. Bu kehinere bol batak, bütün nurutu soğuk uğruga tengnah. Turaktar tıl uhulutçu soltatın beleten, bir dil, bir kişi diller. Sakalıtın köreçüm beğendey dötün, bir tıl, bir kehi diyen. Tüm bulurguttan tiyen kalbet iti öz kohanın, köreçüm sıta tura sığmaydığın, tolkuyduğun, söptağ sanağa geliyendi sanıbın. Bildirim kurduk behigi tılbıt, bulurgu tür tılgar ulakhanlık maygınlar örütterdağ. Onu biligin barı bilneller. Oturar kihak sağnağ, soğuk da diyakaşak. Ol dahin billilah çürkoloktar, onna gurdartüvene yeteller. Beylerin ülelerin sakatlıgar tengniller. Tıbbıtın direk materyal bıhıtnan kiyinnek tuhanallar. Süylbehet üye sangatıgar estebet Osmanska imperiyanlıgar Tursiya gurdartüveten türüttebet Mustafa Kemal Atatürk Turak tılın reformatın ıtargar Eduard Karlovich Pekarskay sakatılın tılcıta diyen ületen küske tuhammıt ebit. Saka omuk kulturata iteğale tüm bulurguttan türüttağın
Derin silistağın mızıktağın köröçüm en begi berke bilebit. Vonna onu barı da gün bugüne diyeri sütetbekke çöl ilcekel bipitnen ken tuttabıt. Ol sep dağını. Bildirim kurduk barıta 105 milyon aksannak tüyüttüllağ aymakti omukta bırıttan ügüstere Turaktar, Kazaktar, Kırgızlar, Uygurlar, Tatarlar, Başkirdar, Türkmenler. Ondan da atın omuktar beylerin niyetılların bırağan İslam'a kilbittire. Ol tümüger tüm bulurgu tengiriyan tüy verağın öbügelerin atın da üyelerge munyumut ütüyü gösterin serderin tohumların onlarga köhelli bittire. Öydür de bollaklarına oruta bıhıta bahan atağın ere onan manan urma aldarlar. Ottan sonra kaymaktar bot. Kolubura biletler, tivalar, Mongolları kıtayı kıtta ıksa ığıldı olur but bolan Buddhizmga köspüttire. Nutçanı kıtta ıksa altı sput Türk-Türk muhtar Hristiyanstığını ulumuttira. Aray kırı sidderge köy rağılırır sakalar, altaylar, kakastar, iti abu çaydarın umnuvataktara, süterbetaktara, gün bugünüger diyeri ilcek elbittire ereri, aksan örtünen olus ağayaktar. Türk-Türk muhtar aksanların bir de bırhının ılbattar. Olar ereri bili, koğağın çugaya soğuk bolbat devikke diyeri, öbüge sağattan, ürün artığıntan berilli bit tulbutun öspütün, iye iteğal bütün, tığınnağı ilcek elbit bihege de badbut. İti bihiqa qad birdi saxannigar olus loxan soru otururun umnu soqtaqbut. İye iteğal bitin, ütüyü geçterbitin, terüt tulbutun öspütün sümelippekke sayınlaran, ağattan olga, kölünetten kölüneğe tiksilen tığınnağ qalları tustaqbut. Köleçüm onu en bihigi ılımmat eddevet bollaqbutna saqa umuga sataqay yılğalını. Bilden turan bihige miye an doydu barın urutların kurduk. Bu orta doyduttan süten, simeliyen, soğuk bolan qalıqbıtın bağız bakbıt. Ottan beğeni sütetbet tuhugar. Qaz birdi saqa. Nurutun olurun aspıt uluğun, mütüğü gösterin, kulturatın uanna türevit törüt tulun biliyaqtağ. İtere tügenge nurut tırnaq bolun sebin, en da çügeddik bilağın. Ondan köröçüm oluqput tullar tutağa, nuruput tüyünü bolar, türevit törüt tulbut, bugünkü günge qaydaq turuqtağın en beyen bilağın. Köröçüm gelir biritten ulata en bihigi İstanbul'tan sağalan, saat sahanan, tür umuktarıttan sağma elbağ sağınaq aymaqtar bütün turaktarı kıtta sehilibis yakbet. Büyüger addıgar an doydu sette cüktüritten bilim büyütünen bilirler. Efes kodaktағы Artemide hramın körüyokbet. Onna otton an doydu barımınlıktarıttan oğulları tümer. Oğa aymaq otut behes tügülün ıtırlar südü festivali garsıl yakbet. Köhtengen körör, körsüqqa deri kündü köröçüm.